saying Adam me sounds so yeah. Amiado. When it's yawa na bibisa me mame Frida prempe Saglemi house na aban pese odema nkrenkra wo na ayo so afa radansie ni hunyuma nsem so na ebisa se so ehu behia adenti na wo se aban project etisa yade ma nkrenkre Aban ka so odema nkrenkre minim baby a wonya sa information ni fie minim se aban na shortlist anya hwe no some companies are omo pese omo be so asene na omo ye Saglemi eno mate eti no ho asem na me bi say but well say o kana wan kire mu yi a obi be susu say aban say o de che ankrenkre na say o ton ama ankrenkre Saglemi ye nton e ma ankrenkre ye mfa nche ankrenkre aban abon ho ka $200 million and this aban e ko je besia $200 million edema o mo contractor say onsi adan empim num omo tu $200 million ni wie ye no Waja edan apem ahenum ni nsia a onwie ye wona mabonte ase ewie ukomo na abe ose dan no ewie nsuo ni ho jana bia ni ho nyinam kane ni ho obi tina ho enye yi die bae abem no minister attach na fee process na se ene ma Ghana Institute of Surveyors ecosystem ye ecosystem no mo say $100 million aka ho ansa na etumi awie 1506 no kra wo Minister Sensu Wachiba and Oba cabinet say, Yamanu 2 miniska $100 million, don't think we cabinet meeting. I'm a any GP say, Yamana Kwanso Unko, Nemum $100 million after yet $200 million there. Ghana binds Abria, Yawahunchim, Yen to me, Gigi, Yenyanuma Wahe tour $100 million, and some $200 million income. And until no ministry, no Yan Nkrumah, or Sikanim Dia. Obetumi ene aban ato abasako mu aye adwuma na wie pato nie o ye nton man Nkrumah ye mfa ncha Nkrumah ye hwe Nkrumah o sika ne nimdia a owo pepa se one aban ebeto abasako mu aye adwuma na wie de no na April ni mu no ye issue request for proposal say enra no num obi bia wo wiase owo ehun se sika $100 million no ene nimdia a ode beba se mfa nya adwuma no onfa mra ne enka mom ne nya adwuma no because yentumi nyeje yenuanom eto ana yentumi nkobo besia foforo $100 million and some member ma contractor na woja hokra kono what I say okay enunti no enra companies enum ene bae on bae no ya sisi o monkrata nyina ye de ma international accounting firm ba ko say onkohwem no no ankyere yen dia ose owuska no krani nyame anim ni sika ne yehu dole say o se sika no ose onim dia no krani nyame anim ni dole yehu say o se anim dia no omo kyere yen a me de mensa ebe hye contract ase na ono so de nsa hye contract ase say ye beka abom na ye wie project nto ono de sika beba abeka ban $200 million na wedi kan bo ho kadeda no na ye de ayadwuma na wie ye wie a sene omo sesen project ne say ye wie ni aton no ne boa for mama Ghana for no ya ne sa aton na ma ne boa Ghana for okay na ye say mu wie a enye Nkrumah ne dia enko adea na emum eye aban no ene nipa na wodi ne sika ebeso mu no ye wie a obi a sika odi hyemu aban sika odi hyemu ono so ne sika odi hyemu no ya ton ne ateka okay me pato ma me mpa wankasa wo personal opinion emfa snake sense ma abai hotels aban abetuda say aban no epese wonmu ejema na say snake mpanyfo epese wo mu jemu na wo mo edema obi a obetumi aye ho adwuma yi na betuda say yira aban champion wo so afo hwe o ma yenya bready Saglemi ne housing ne nkeka ho nkomo mo anke be me de okay ene mama nsa emisa we na me wi maba echi enti se wo hwe se de enipa bidum ekeka se aban no sika okogiye eye John Mahama former president se odi bewie na edan be se 5000 emu be se 1005 ena wadwo na se ekwan be ne be fa so asoman na sika na aka no no ye nsa be kan ade na yetimi da yi bibi fo edikan wo mo assess kan ko di wo mo a wo man wie project no mo gina court ya bom kwadu omu yi o ma no court se ye toto o ma no court wie na se nipa oti adwam edi asem no tembuafo no esusu se no kwanya me anim ni wo man hwe sika no so yie anampo se sika ne bia form nsase a asotwen bia e wo se otwewom so obeji sika no wo ho so obeye dan o eno de sebe eno ntina hwe constitution mu a ye wo mo ebu aten
aban adwen police for ne prosecutorial authorities na adwen ne se omo susu se omo anhwe sika no so ye tie da asem na koto atembuafo animu a ye toto omo no ho ne ahwe eno ne kwan e be fa so na sa sika na yesu se akwakodo omo ne yensa aka etoso mienu de aye ye sese yi ankrankra na ono di ne sika ne nim de e ba be ka aban de ho no ewie na ye ton unit na ono beti ne sika na aban so de aban benya wom no yate de ato aban foto it is akwan mienu we say ene e fa so make sure say esika Yewura Mahama aban ekobo besia so de yesa project says canation na say ne gidi e wo politicians mo Ghana for ekofom san say wo fi say MPP ni NDC agroba ko no mba ombedi na o ma dada ye beji na ko ebi former president John Dramani Mahama ye nim de MPP aman yuko no bi nimpa e kan ye say o wodan bi ni a o ye je bi e wo hotel Dubai ni ade a ni nim senka mo baye kan betu nwa na mo ama yensaka e bi no fi say we no kra na aba no ebesa akosensen na abesene ko na yante wo hwe na akotwa agua yenye moye bia eba no atembua political party bia ntumi mbo bi aten eba na atembua executive branch of government ntumi mbo bi aten dia ba ne se udi nipa no ebe kwa akogina osendifo nanim ana otembuafo nanim dia broni friend court no abo no kwadu se onyina no se oyina no wie na se court no susu se ebi krampo a prosecution for no manyo omadwuma yi a obeja no manako onye bibia kram fini ho so yi na no wie na court no susu se anu ye ode amane nto asumu a court no betwe na so mpose bia sika ko efa ne nsa se anasika ko wanhwe so yi anade ko awaye asotwi ni ene ye ba ba mu okay omo a ye ma om sika so omo nkoto national security equipment mra omo to equipment no disk no omo ko da fiase ye ba ba mu banks akese omo a aban susu se sika no bi fa omo nsa se omo do onko gina court no e bi da fiase sabre ya meke ye ba ba mu even international organizations bi a hwehwe mu ahu Yewura Mahama ministers a omo ko toto adan e wo Dubai ni keka no ya so ni na ye nuanom sentrofo mu nu akireko I no cry no so no expect to say investigative and prosecutorial authorities are Nkrumah say ombedi akire say our bodies are no hwe corruption related offenses so your police idea wa hodo also hwe no ye investigation na come to ana what won bibi da enti enkomo aye nyina wo se edi say ye pepere ye wo memu ha say ya wono mo edi say adwuma na hye o nsa no hwe no muntu ho anamo say judge for no na wo say hwe ebi mo ani esusu se omo afeska wo se cocoa board o se de ben mfie be yenso ne anamboa sa asem no nya atene general net so me boa otemboafo net so enti se ye won commodity about processes ni be say e slow down ne keka ne ade am gidi say enkomo a betu ne ade okay afa ma mi na won yo so for hura dan se ni unima nsem enne dan ha ya ade a ennafom e wo Ghana ha e na ministry no eye emra be no mo de to enim se be to dwa se 6 months eno ye I was sika a wodutua but enne no fiewrafo ne mo de dan ma hai no sa amra no enya de di so osofo hura dan sie eni unima nsem so enhye be na mo ye se ne be ya enne e dan ha ye ho akoya asem e de katua ni nyina ye dan hai no e betimi abafo me da wasepa adan ha de ntia agent for ne ifiewrafo they be around the second to your money no go ni because economics in the sense demand and supply so what dey do na nipa eduonu cha ebi benya bi ebi nya bi so what dey do na nipa oton no oton ama nipa eduonu a senka ne bo kra ye simple a obesha da aka se me de bo na ko simple ne kapre wo a untumi ne se frim it is a supply of adan no enso na demand no was soro a agent for ne free wa for ne be say who campus say ni say omoje more than 6 months a nipa no pedan na ni nua so pedan no be ka ka kire fie wura ne say be ma 1 year nti paminua na fama me obe out price or now obe out bid ni nua no because forces of demand and supply ti there was a ban here ne say we see making sure say supply of housing ni be pejam a doesn't mean say ban consider no you know, my bank consider him somewhere by Saglemi dia. Rather, what it means is also buying a share. Emma Nkrumah sit down real estate
industry no omo be hare wom omo dan be yefo omo ye ne sa supply ne betumi abasro ane boofo na me ne wo a ye hwe bi no yetumi arenti bia na ya to bia nipa a oton no on kan kire say na se nipa o hire on kan kire say imbetua 5 years advance any goodwill and sana or their mind until the answer lies in improving the housing stock. You buy a ministry no 50 February me buy no and ma me no aye to improve the housing stock ba ko edi kan ni say ye ne finance ministry for public private partnership framework em say na what you go wan krata nyina na ewum public private partnership framework so say ankronkra bia opeso sidan say benya ba ko mienu na mo me bia ahanum na ekire no obetumi ne aban abe sign under the public private framework na aban ma no boa ebia unkoto asase aban mo asase udi mfidie ba ebia taxes e wo so ebe yi afiso udi materials e ba ebe yi afiso ukoje bank bosia de esi akwa be na ebe make sure say bosia no hunsi hu no ye ne wache mienu eden na ebe ye ma nipa na okosi dan real estate for na omo nimdie ne skills in adensi no omatumi esi dan do bebre ane bo be wo fom nti ye PPP framework near the incentives both on the supply and demand side. And then you buy a bank, a mortgage, second quarter down, now for 15 years to ya. There was a pension funds for this kind of because I was a boa banks, no say bia, so would they usika loan, so being fan quarter down interest, no enjoy tax for near ma who do I was saying you need not share your friend incentives package. Last week a conference can see the need not to about from the 18th, you call cabinet, cabinet approval. If we are a parliament, parliamentary approval. Now, if you have to suffer Nkrumah, to me see a dining be at affordable prices under the new PPP framework with the incentives. So, I'm not going to okay. You're with the Wadarma. You go back to sir, my question now. Fast night, now, Mimpe, what Casa, what drink today? Yeah. I know I'm trying to say, you will buy infendi housing home come on. Infendi housing incentives near you home. Okay. I think that my questions about housing no so far no dear me. Okay. It's any my infendi we program na wa hana me misan wa sama na che say sama sa akap man me ntwemu. Ye wonwa say na ebinom free say oba na yewra mamud ba me abebodi. Anya me wa kra hwe running mate upo bia oye dwumadin. Bi obeye dwumadin de atawachi because adwuma no edin wo hwa ban mu e baa ministers ahodo a abom homodin ba ko di mu akotene a wa ye dwumadin adwuma edin pa wa ban mu enu bi ne de ma no opoku prempe enti se flag bearer na new leader of the party no o pe obi obebo ne chidom a obetumi eso ai se oyiyare ayi owuo ensuo mu awie mu suma ne ba bi obekọ akoye dwumadin amana enye wa so be yi Matthew Opoku Prempeh obey Matthew Opoku Prempeh che Ghana fo num binom ye keka se oye ahomaso oye dwe se de osi kasa ene ade wo focus won say arrogant ase wan sign na won so hu yewra me amene wo kasa yi nkofo binom se me arrogant mfa me amenu anom se ntrofo binom se me arrogant ye krom ha sei no obia wo edikan senia ohuniema etosumi ye krom ha sei we obia we confident wo say akwala akra so ye confident na no ate o ka say akwala we o empenisem akwala we empenisem but na akwala na confidence eno wo baby anka ebe peja sa akwala na say akwala we say na no ate onsura de o wa kukuduru no ye moa no mane nkonanim ye krom ha sei be ka say akwala we o empenisem ye tia no ye fa ni hye dem nti enkola ne bebe kra no obenyi bedu baby no starting off as a confident child ne atia na bo no sa na fi why timid enti ebimo omo asemo mbeka fa obi hu ni say oyen say ye de enim say yewura Matthew Opoku Prempeh oye dwumadin oye hard working person, very hard working person. Na say your candidate no on the council tena say ya paw ne say ono embedi anim na Matthew Opoku Prempeh emmone chidom na yenko Ghana 275 constituencies nko ye dwumadin a ye wa regime say Ghana for dodo na ebehu omumienu nyina omsu no omoban ne ahobrase om de ye dwuma your opponents don't be can you meet here and they won't expect to say near or time who's you was or sa no idea watch any part things will be any part any problem you be pursue a campaign.
Honorable Medas. Charlie, Yamika, why? I was avo enkane osafo na ohwe nkitawudie ensem so emprempre ohwe adansie ni onwuma ensem so a yewura Kojo Oppong komo no nyamfo ase ayede bi mrahye betwani wono ena nyansapo ye ne no abo enkomo awie no nti ye de si ewa hamidin ene ebusu apani onsu ye mra omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso preko enim sebe odwampopo bi esi kronimu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya de